داویا سەد ساڵا بیستان ji bo Kurdan duwarê berxwedana polîtîk de bi her awayî serdemeke zehmet bû. Nifşê vê serdemê bûye şahîdê gelek raperîn, hilbijartin, têkçûn, girtin û kuştinan. Yên ku li welatê Xweman û rêya berxwedana çekdarî hilbijartin, heta roja îro jî hem duwarê şer de hem jî duwarê polîtîk de wek akterên çil salên dawî yên polîtîk jiyana xwe domandin. Yên ku neçarman terka Kurdistanê bikin jî li diyasporayê rastî gelek problemên mezin hatin. Gurbetî û mişaxtîbûn ji bo her gotin, nivîs, axaftin û hevpêvîna wan bû temayeke sereke. Siyasetmedar, şaîr û rewşenbîr Kemal Burqay jî yek ji wan e. Kîtekîtên jiyana wî ye polîtîk, serencama helbestkariya wî û hêviyên wî ji dahatuya Kurdistanê. Me guh da Kemal Burqay ku di çil salên dawî de di nav têkoşîna Kurdistanê de hem wek siyasetmedar hem jî wek rewşenbîrek yek ji wan akterên sereke ye. Kemal Burqay li Malazgirta Dêrsimê di sala 1937 de hatiye dinyayê û xwendina xwe ya awil li bajarê xwe temam kiriye. Piştî ku li Enqerê Fekulteya Hiqûqê xwendiye, di sala 1965 de di nav refên Partiya Karkerên Tirkiyeyê dest bi têkoşîna xwe ya siyasî kiriye. Wan salan partiyên siyasî yên Kurdan hê jî li Tirkiye nehatibûn demezrandin û gelek rewşenbîrên Kurd neçar mabûn ku di nav refên sosyalîstên Tirkiye de li ser navê Kurdan têkoşîna xwe ya polîtîk bidomînin. Ez li hêla Dêrsim, gundekî Dêrsimê mezgirê hatmedinê, navê xwe Dirban e, piştrekirine Kızılkale. Li eslê xwe Dirban e. Gundekî li Palaçî ye, gundekî di Xweşdelal e. Ez li wir hatmedinê, ji xwe gundê Kurdan e. Zimanê min Kurmancî bû, Tirkî nezanibû. Bavê min mamoste bû. Eğitmen hebûn vê wextê. Sê sinfê pêşin didane xwendin li gundan. Bavê min yek ji wan bû. Min dibistana pêşin her sê sinif li cemî xwendin. Piştî me li gundê me xilas kir. Üçüme Akşedağê. Enstitûya gundan. Li vê derê jî me mamoste 6 sal min xwend. Sala 1955 xilas kir. Li Wanê Muradiyê gundê Kursotê bû me mamoste. Du salan li vê derê me mamostetî kir. Piştre salek jî li gundekî Enqerê Koçîsarê min mamostetî kir. Li vê wextê min hiqûqê de jî dixwend. Enqerê, ango piştî min Akşada yani mekteba mamostaya xilas kir, sala dinê ketim imtihanê diplomaya lîsê girt û li hiqûqê qeyd bûm. Sala 1956 bû. Siyasetmedarekî Kurd yê ku ji aliyê dewletê ve rastî zordarî, hebs û işkencê nehatiye li Bakurê Kurdistanê nîne. Ji ber ku dewletê ji destpêka damezrandina komarê heta van salên dawî bi qasî heftê salan hereketên Kurdan yên siyasî û eskerî bi tundî tepisand û rêya polîtîk li ber Kurdan venekir. Kemal Burqay jî li ber van zext û zordariyan sala 1965 tevrî refên Partiya Karkerên Tirkiyeyê bû û li bajarên Dêrsim, Bîngol û Elezîzê çalakiyên siyasî yên vê partiyê birêvebir. Tabii vê wextê siyaset di bîra min de tune bû.
یعنی دست پیکا سال 1960 دا وقتا من حقوق خلاص کرد دست با اوقاتیه کرد دمکی پچوکی من قایم مقامی کرد لعثمانیه ادنه و وقتی بیرا بودتون نمیکو از بکفم سیاسته مش سیاسته جی هست دکر یعنی جیانا می کردن و جیانا خلقی بندست تزیراندن فقیر یک ظلمه دیبینه وقتا تو انسانه که روشنبیر بی تو نکاری چاوه خوب بگی بانتشتارا بطایبتی روشنبیره که کرد حتی روشنبیره که کل ترکیه دیشی یعنی روشنبیره دی ولاتشی بپی نبی بپرسین بکشین ولات ای خلقه مجولد نه تنه کردن نفت ترکا دا جی زانی یعنی روشنبیره همو بنا و دنگ حبسه درواز بونه یعنی چون کشبریه هنه کاتنه کشتن اما جلسا بو و وقتی پارتیا کارکرین ترکیه بو ترکیه işçi parti tip evvela hakkı fakir fukara paras belengazan paras karker gündiya kif amu biveyat jiberku hinku mekteba hukuk edam dukant la Ankara ve vakti hem bir pırsa Kurdi mecbur bu hem bir pürü Bavariyen sosyalisti kar bu. Kemal Burkay نزدیکی 6 سالیه دناف سیاست دایه و 6 سالیه جیانا خویا سیاسی ده گلک تشت کرنه حتی نه گلک خدمتی بجاره کرنه ده سال هفته آنده پشتی کو کودتای لشکری لترکیه چه بو کمال برکای و چند هوالی خود نوانده کرد جهنن البته کردی بجاره هم که هر یکی نها بسری خوش شخصیتی که ملی ندناف کرداده و ریز و احترامی که آنی مازن جهه وکی طارق زیای کنجی وکی زیاف جیو وکی محمد علی اصلان و گلک کسا که بخوی کردن ناجی قطلای ده Türkiye İşçi Partisi kujelet gotun partiye karkerin Türk'ta cih girtin. Vel ura dest siyaset ekirin. Diğer bir çaxi az bxwa tegeyişti nebum biçuk bum yani temeli min bebaşi wan rojanayne bir. Bes az de siyaset daji u de heste netawayeti daji min gelek tişt ji gotinu nivîsên Kemal Burkay fêr bûmez. Gelek tiştê xwaz qarzdar Kemal Burkay de siyasetê da. Sedem ku çi sedem ku wexta ku min dest bi siyasetê kiriye heta niha her tim min Kemal Burkay şopandiye ka çi dike û çi nake û tiştê ku gotiye jî bi min rast hatine. Yoktan avul pavun kitabın Kurdi, materyalin Kurdi ketin desteğim. Mesela romana Arap şamu. Mesela memuzin, destana memi alan kete desteğim. Bu dest bekir nüvisandına Kurdi 5 var. O be Kurdici nüvisand tabi Türkiye. Dest be şehrin elbestin Kurdici midir? Vakta 2 sal şunda begeriyim Türkiye efter ketez begerim. Sala ezen az efte uçar bu. İşte ku vegerim me Partiya Sosyalista Kurdistan'ı havakır. Angu me partiye cep sosyalist bu Kurdan havakır. Tabi hevalan. Çend salan me karu hevatkır. Mesela me kovara riyazadi derxist. Me rojnama 15 roji
روژا بلد درخست دانزده هجمار درکت پر زحمت بود وقتی یعنی پلیس نداشت که ام کوارین خود درین روژا من خود درین ما روژا بلد کردی و ترکی درخست نیف کردی نیف ترکی و ریاضایی داشت بشه کردی بود ترکی بود همچه کوار همه بود هیا سال 1908 ملی ترکی کار خبات کرد به وقتی مثلا دیاربکری محبوجات را دیاربکری پارتیا مرکزی کرد پارتیا سوسیالیست gelek siyasetmedarên Bakurê Kurdistanê wek nivîskar, şaîr, rewşenbîr an jî hiqûqnas dest bi rêwîngiya xwe ya siyasî dikin. Kemal Burqay jî xwedîvan hemû nasnavan bû û di nav têkoşîna siyasî de çalakiyên wî yên edebî jî berdewam dikirin. Sala 1991 stranbêja navdar a Tirk Sezen Aksu bi navê Gülümse ango Rûkembe qasetek derxist. Strana ku navê xwe dabû vê albûmê helbestek Kemal Burqay bû. Piştî bestekirina vê helbestê Burqay hem di nav Kurdan de hem jî di nav Tirkan de hat naskirin. Paşê dîse çend helbestên wî ji aliyê stranbêjên Tirk ve hatin bestekirin. پیشین بالی رحمی صاحب حد گوتن کستران ده اشترا سزنیجی گوت گرکلام به وقتی از اروپا بود حوالک نویسکار حوال ببره ömer اوی شمارا گوت سزن دکازه به شیرته به هلبستته کلام کستران میشه گویی باشه که پشت از بیرام چو سال در باز بود استران درکت چه بیرام چیه تا شما پرسید مگویی میتونه لسکی خوش بود لازمه هم تشتکی جی قبول بکن ببیجن کمال برقای کسی که مروه که وستانه کو گلک کسایتی یک شخصیت یک تا جواندی کاریه گلک کسایتی هم به هفرا بمشینه گلک شخصیت هم به هفرا بمشینه گلک هنرم گلک مزیت هم بخورا بمشینه جیان خدا جیب جیب که او باشه یک جوان اما کو کمال برقای نویسکاری که گلک باشه چیروک و رومانین کو کمال برقای نویسنده گلک عالی ادبی و گلک هیجانم دو کمال برقای دیروگزانه کی باشه چونکی سه چهار جلد ادزانم کو تاریخ کردستان نویسندیه البته به ترکی سه کمال برقای شاعری کی نوجن هر گرینگه لسران سری ترکیه ده که همو ترک جیوی گلک باشناست که مثلا گلک هنرمندین ترک حتی اینها هلبستین کمال برقای ای ترکی خستنه ستران و گوتنه فرزه سزن اکسو هنرمنده هر گرینگ و هر نافدار موسیقا نوجن مدرن ترکیه سزن اکسو هلبسته که کمال برقای بناوی bir kedim bile yok. Psike kimin jitene. Beli gülümse. Binavi gülümse helbeste kivi xonan و kirbe stranu kasada xoda xwan yekem jar bu kud piyasa موسیقای da rekora ki bazım bi dest xist. Rûkembe bila awr biçin. Karker bi dil bixebitin. Rûkembe. Ka ez çawan wî dibim. Dibe ku filmek bêbajêr. Daristanek ava bêlçolan. Hewa bigwarê bibe behra spî. Rûkembe.
قامشين من هبون جمين من هبون زعف چاقلين من هبون لي تو تشتكتني نظام تفهمتكي وكي برچي ما جدايك سوكتي ما باجار حموج من سوكتي پسیکێک من جیتونەیە نظام فێمتکی هەوادوارێ داویا ساڵا 1974 بوو تەوی زلم و زۆرداریان ئۆپەرەسیۆن و ترساندنان کەمال بورقای پارتیا خوێ یا بناوێ پارتیا سۆسیالیستên کوردستانê ئاوا کرد وێ ساڵی وەک سیاسەتمەدار و پێشەنگێکی دەرکەت سەر سەحنەیە پۆلیتیک ڕەوشەمبیرێکی دەرسمی بوو فیگورێکە گرنگ لەسەر سەحنەیە سیاسەتا کوردستانê و تورکیە من هیچ ساڵە 2003دا دەبژە سەکرەتەریە پارتیا سۆسیالیست بەردەم لە دیساژی ئەس ناو کاردا بووم لە دەرمەڵات دەچووم تەبی جیڤینان دەبووم من ڕایە خودم دیساند دەگوت پشتی vەگەرێژی نەدا بیرامەدا بوو کە ئەس هەرم ببم سەرۆکی پارتیەکێ من دەگوت ئەس هەرم ئەلیکاریە هەڤاڵە بکەم وەختە vەگەرێداژی وەختاژی من پرسی ڕۆژنامەوانان تەلەڤیزیۆنان دە بەرنامەیان دە وەختاژی من پرسی یعنی تۆی چی بگی بگوت ئەز ê piştgiriya kar û xebata çareseriya pirsakurdî bikim. Bi rê welatên aştîxwaz, demokrat, şikaz destê me bê, ez ê piştgirî bikim. Pêvajoyeke çareseriya pirsakurd dest pê kiribû wê wextê. Ev tiştekî baş bû. Bigot ez jî yani şikaz ji destê me piştgiriya vê karê bikim. Lê hevalan derdor tiştên zêde ji teyîrê dikin. Yani bi rastî بیرامده نبود که از ببینم سروکی حق پاری بودگو از علیکاری هولان بکن پیشتره او سال یعنی از ببینم سروکی پارتی 2 سال من حق پاری اداره کرد وقتا که از ببینم سروکی پارتی یعنی هولان دخواست افتشت جمعن دخواسته تاثیر اویجی مثبت بود ریخستنامه بچک ابد بود هزا همزن کرد لگلک چیه در من ریخستن چی کرد yani kar û xebatam jî tesîrek baş misbet li ser vê karê kir. Pişta 2 sala şida bi tîhatin dev serokayetî berda, bi dilê xwe min berda. Lê serokayetî tiştekî din berpirsiyariyeke mezin e û barê xwe pir giran e. Yani bu vaya 30 sala ez vê karê dikim, 30 sala dikim, bes e li hevalê rêva bibin, partiyê karê partiyê rêva bibin, ez piştgiriya wan bikim. Mesela سروکتی حق پاری تجوسا بود 2012 از بوم سروکی پارتی 2014 من در سروکتی بردا لیاز دیچیم دسا پیشتری آوان دکم از رو ننشتم اجیه خودم پشتی 30 سالên sürgüniyê Kemal Burqay sala 2011 de di çerçeveya proseya aştiyê de vegeriya Kurdistanê. Her çend karên xwên polîtîk pêşengiya Partiya Sosyalîstên Kurdistanê demekê doman dibêjî, pişt re bû endamê Hak Parê û çend salan di qada polîtîka Kurdistanê de karê siyasî kir. Lê êdî wextê xwe zêdetir ji bo karên edebî û rêwşembirî terxan dike. Cara yekem Kemal Burqay bi navê di şerdên Tirkiyê de, di mercên Tirkiyê de rizgariya tekoşîna rizgariya gelê Kurd wî navî kitêbekî nivîsandiye. Ez wa bawerim ku ew kitêb pêşî hefteyê hatiye nivîsandin yan li dorî salê hefteyê yani em bêjin belî 5 sal hatiye nivîsandin em bu sal pêş belkî nêzîkî 5 sal. 5 sala Kemal Burqay xetekê wê rojê di wê kitêbê de behs dikir digot di Tirkiyeyê em Kurdistana Tirkiyê beşê Tirkiyeyê lazim e rêxistin û rewşenbîr û şorişger û rizgarîxwaz azadîxwazên Tirkiyê Kurdên Tirkiyê ew zêdetir di parçeyê Kurdistana Tirkiyê de Kurdistana Bakur de kar bikin hetanî ku ji bo gelê Kurd rêyekî azad rêyekî xweş bibînin
و ملت کرد جز زورداری خلاص بکن هر سرویه که بو و وی روژه بری 5 سال از دبیجم چونکه اف تشتی که گلک بالکیشه ده سیاست ده استقرار تشتی که گلک مهمه بری 5 سال کمال برکای گود گلک کرد به سیستمی که فدرالی دکاره لترکیه حق و برجواندین خواه به دست بخ خباته من از دیسا سیاست بنویسندن میشونم نه از کار خباته که من وقفه کی چه دکت من مراجعت کریه بلکه به نزدیک تسجیل به و وقتی از کتاب خود چاپ بکن مثلا روی وقفه وکوشن خانه یکیشیم بود چی بکن کتاب خود چاپ بکن جبر کتاب من نزدیک شستی کتاب من رو درکتم پرانیا من چند جان چاپ کنه خلاص کنه یعنی پیاسه نمانه از هنکی وان جاردن چاپ بکن نه تمام یوان یکی او بیرانی من کلید سه بیچاره از وانا چاپ بکن نیت من اوه هر روزان نویسین من اندونیژیانه مثلا 2 رمان من هنه یک کردیه یک ترکیه خوازم وانا چاپ بکن یعنی کاری چاپی لپیش منه اگر امر من تلی بکه ایرو ساعت من باشه نخرابه از یک کتاب خود چاپ بکن یک چی پشتی اولا میگه دینیشون گفت جارنا مثلا رای بودی پرسن روزنامه تلویزیون لسر بیان روزانه لسر چهار سیری پرسن کردی از رای خوش دیگهشون بیلیش سال که از نبی کار دامه یعنی پرسن کرد اینجی بردوامه لباکور روزلات باشوری بچون یعنی باشوری روزاوا پرسن کرد بردوامه لدوام هیچی خونده نکرد دنیا دوگوره ببین نبی همو پارچه کردستان به آزاد لدوی سیاست همه ریامه راست به هم شاشی نکرد هم شاشی مزن نکرد وقتی من شاشی کردم بزنم شما شاشی وگر به وقتی کردجی ببین نبی آزاد لبنده من به کینگی مال به خورده چون دنگ و بنگ نما لشوین سپین با کور لشیره به دنگیه لبنده من به لبینا کریل کن چوله للوریه که ولات من دبال دنگ بارانه لپلن پاییزی زر و سور لأورن کریستال دما روش دی چهاوان لتناهی شبن زوستانه لدنگ لنگ خون و خیالان لکلاما برفه لبندا من به ولات من لپشت هفت چیانه به هفت زنجیرانه تناو هفت پدستانان دا تلو بیرا منی صبر هاته رستن بیرانین بون مراری دل به آوین زلالات ششتن گهدار بل دنگ زمان ولو بندا من به داویا 100 سالا بیستان جبو کردان دواره برخودانا پولیتیک ده به هر آوائی سردمک زحمت بود. نفشه وی سردمه بویا شاهده گلک راپرین، هلبجارتن، تیکچون، گرتن و کشتنان. ین کل ولات خومان و ریا برخودانا چکداری هلبجارتن حتی روژا ایروژی هم دواره شر ده هم جی دواره پولیتیک ده
وەک ئاکتەرێن 40 ساڵێن داوی یەن پۆلیتیک ژیانە خۆ دۆماندن. یەن کو نەچارمان تێرکا کوردستانê bikin li دیاسپۆرایê rastî gelek problemên mezin hatin. Gurbetî û mişaxtîbûn ji bo her gotin, nivîs, axaftin û hevpêvîna wan bû temayeke sereke. Siyasetmedar, şaîr û rewşenbîr Kemal Burqay jî yek ji wan e. Kîtekîtên jiyana wî ye polîtîk, serencama helbestkariya wî û hêviyên wî ji dahatuya Kurdistanê. Me guh da Kemal Burqay ku di 40 salên dawî de di nav têkoşîna Kurdistanê de hem wek siyasetmedar hem jî wek rewşenbîrek yek ji wan akterên sereke ye. Kemal Burqay li Malazgirta Dêrsimê di sala 1937 de hatiye dinyayê û xwendina xwe ya awil li bajarê xwe temam kiriye. Piştî ku li Enqerê Fakulteya Hiqûqê xwendiye, di sala 1965 de di nav refên Partiya Karkerên Tirkiyeyê dest bi têkoşîna xwe ya siyasî kiriye. Wan salan partiyên siyasî yên Kurdan hê jî li Tirkiye nehatibûn demezrandin û gelek rewşenbîrên Kurd neçar mabûn ku di nav refên sosyalîstên Tirkiyeyê li ser navê Kurdan têkoşîna xwe ya polîtîk bidomînin. Ez li hêla Dêrsim, gundekî Dêrsimê mezgirê hatmedinê, navê xwe Dirban e, piştrekirine Kizilkale. Lê eslê xwe Dirban e. Gundekî li pala çî ye, gundekî de Xweşdelal e. Ez li wir hatmedinê, ji xwe gundê Kurdan e. Zimanê min kurmancî bû, Tirkî nezanibû. Bavê min mamoste bû. Eğitmen hebûn vê wextê. Sê sinfê pêşin didane xwendin li gundan. Bavê min yek ji wan bû. Min dibistana pêşin her sê sinif li cemî xwendin. Piştre me li gundê me xilas kir. Çûme Akşedağê. Köy Enstitûya Gundan. Li wê derê jî me mamoste 6 sal min xwend. Sala 1955 xilas kir. Li Wanê Muradiyê gundê Kursotê bû me mamoste. Du salan li wê derê me mamostetî kir. Piştre salek jî li gundekî Enqerê Koçîsarê min mamostetî kir. Li wê wextê min hiqûqê de jî dixwend. Enqerê, ango piştî min Akşada yani mekteba mamosteyan xilas kir, sala dinê ketim imtihanê min diplomaya lîsê girt û li hiqûqê qeyd bûm. Sala 1956 bû. Siyasetmedarekî Kurd yê ku ji aliyê dewletê ve rastî zordarî, heps û işkence nehatiye li Bakurê Kurdistanê nîne. Ji ber ku dewletê ji destpêka damezrandina komarê heta van salên dawî, bi qasî heftê salan hereketên Kurdan yên siyasî û eskerî bi tundî tepisand û rêya polîtîk li ber Kurdan venekir. Kemal Burqay jî li ber van zext û zordariyan sala 1965 tevrî refên Partiya Karkerên Tirkiyeyê bû û li bajarên Dêrsim, Bîngol û Elezîzê çalakiyên siyasî yên vê partiyê birêvebir. Tabii wê wextê siyaset di bîra min de tune bû. Yani destpêka salên 1960 da wexta min hiqûq xilas kir, dest bi awqatiyê kir, demekî biçûk ji min qaymeqamî kir li Osmaniye Edene. Wê wextê bîra min de tune bû ku ez bikevim siyasetê, min siyasetê jî hez nedikir. Yani jiyana me Kurdan, jiyana xelkê bindest, tê zêrandin, feqîr, ê ku zulmê dibîne, wexta tu însanekî rewşenbîr bî tu nikarî
چاوی خوب بگی بانتشتارا بتایبتی روشنبیرکی کرد حتی روشنبیرکی ترکیه دیشی yani روشنبیر دی ولاتیجی بپنوی بپرسین بکشین ولات ای خلک مجود نه تنه کردان نفترکا داجی زانی yani روشنبیرین همو بناو دنگ hapse dervaz buna. Yani çünkü koçberiye hene katına kuştun. Emici olsa bu ve vakti partiye karkerin Türkiye bu. Türkiye İşçi Parti tip. Evvela hakkı fakir fukara parası. Bela gazan parası. Karker gündiya. Kif ama bir hayat. Jiber ku hinku mekteba حقوق ادم دختند لانقره و وقتی هم به پرسا کردی مجبور بود هم به پیرو باوری سوسیالیستی جار بود Kemal Burkay nezikî 6 saliye di nav siyasetê de ye û di 6 saliya jiyana xwe ya siyasî de gelek tişt kirine hetanîne gelek xizmetê bijare kirine. Di salê hefteyan de piştî ku kudîteya leşkerî li Tirkiye çêbû Kemal Burkay û چند هوالی خود نوان ده کرد جی هنن البته کردی بجاره هن که هر یکی نها بسری خود شخصیتی که ملی ندناف کرده ده و ریز و احترامی که وانی مازن جی هیه وکی طارق زیا اکینجی وکی زیا افجی وکی محمد علی اصلان و گلک کسا که او بخوی کردن ناجی قطلای ده Türkiye İşçi Partisi kujelet gotun partiye karkerin Türk'ta cih girtin ve lura dest bir siyasete kirin. Diğer bir çaxi az bxwa tegeyişti nebum biçuk bum yani temeni min bebaşi wan rojanayne bir. Bes az de siyasete daji u de heste netawayeti daji min gelek tişt ji gotinu nivîsên Kemal Burkay fêr bûmes. Gelek tiştê xwaz قرضدار Kemal Burkay de siyasete da. Sedem ku çi, sedem ku vakta ku men dest bi siyasete kiriye hatta ninha her tim min Kemal Burkay şopandiye kaçıt kev çinake o tişteki gotiye jî bi min rast hatine. وقتا اول پاون کتاب این کردی ماتریال این کردی کتن دستیم مثلا رمان عرب شمو مثلا مموزین دستانا ممی آلان کت دستیم و دست بکر نویسندن کردی پیش باور او به کردی جی نویسند تاوی ترکی دست به شعرین البستن کردی جی مکر وقتا دو سال شونده بگریم ترکی افتر کت از بگریم سال 1974 بود. پشت که بگریم من پارتیا سوسیالیست کردستانی آوا کرد. آنگو من پارتیا چپ سوسیالیست شبو کردان آوا کرد. تبی حوالا. چند سالان من کارو خبات کرد. مثلا من کوارا ریاضتی درخست. من روزنامه 15 روزی روزا بلد درخست. 15 هجمان درکت پر زحمت بود وقتی یعنی پلیس نداشت که ام کوارین خود درین روزنامه خود درین ما روزنامه کردی و ترکی درخست نیف کردی نیف ترکی و ریاضتی داشت بشه کردی بود ترکی بود نمیشه کوارم بود هیا سال 1908 ملی ترکی کار خبات کرد و وقتی مثلا دیاربکری محل بجاتنا دیاربکری پارتیا مرکزی کرد پارتیا سوسیالیست
gelek siyasetmedarên Bakurê Kurdistanê wek nivîskar, şaîr, rewşenbîr an jî hiqûqnas dest bi rêwîngiya xwe ya siyasî dikin. Kemal Burqay jî xwedîvan hemû nasnavan bû û di nav têkoşina siyasî de çalekiyên wî yên edebî jî berdewam dikirin. Hadi gülümse, bulutlar gitsin. Yoksa ben nasıl yenilerim? Hadi gülümse. Belki şehre bir film gelir, bir güzel orman olur yazılarda. Sala 1991 stranbêja navdar a Tirk Sezen Aksu bi navê Gülümse ango rûkembe qasetek derxist. Strana ku navê xwe dabû vê albûmê helbestek Kemal Burqay bû. Piştî bestekirina vê helbestê Burqay hem di nav Kurdan de hem jî di nav Tirkan de hat naskirin. Paşê dîse çend helbestên wî ji aliyê stranbêjên Tirk ve hatin bestekirin. Peşin Vali Rahmi Sab hat gotin kıstrante. İşte Sezenici got reklam. Ve vakti az da Avrupa bu. Havalek nüfiskar havul vedere Ömer. Evi şimra got Sezen dukaze ve şiirate ve helbestate reklam kıstran. Biz gotiye başa kıpıştırız bir an çu. Sal derbaz bu ev stran derket. Şimdi bir an çu ya. Da şimdi pürzüm bu hay bütün eski hoş bu. Lazım hem tiştekî ji qebûl bikim bibêjin Kemal Burqay kesêke yani miroveke wisa ne ku gelek kesayetî di yek şexsiyetêk de civandiye kariye gelek kesayetiyan bi hevra bimeşîne gelek şexsiyetan bi hevra bimeşîne gelek huneran gelek meziyetan bi xwe re bimeşîne di jiyana xwe de cîbecîb ke û baş o yek ji wan ew e ku Kemal Burqay nivîskareke gelek baş çîrok û romanên ku Kemal Burqay nivîsandiye gelek ji aliyê edebî ve gelek hêjan in. Du Kemal Burqay dîrokzanekî baş e çünkü sê çar cilt ez dizanim ku tarîxa Kurdistanê nivîsandiye helbette bi Tirkî. Sê Kemal Burqay şairekî nûjen here giringe li seran serê Tirkiyê de ku hemû Türk jî wî gelek baş nas dike. Mesela gelek hunermendên Türk heta niha helbestên Kemal Burqayên ê Tirkî xistine stran û gotine feraza Sezen Aksu hunermenda here giring û here navdar a musîka nûjen a modern a Tirkiyê. Sezen Aksu helbestekî Kemal Burqay bi navê bir kedim bile yok. Psikekî min jî tune. Belê Gülümse. Bi navê Gülümse helbestekî wî xonand û kir bi stran û kaseda xwe de xwend yekem car bû ku piyasa musîqayê de rekorekî mezin bi dest xist. Rûkembe bila ewr biçin. Karker bi dil bixebitin rûkembe. Ka ez çawa nû dibim dibe ku filmek bêbajêr daristanek ava bêlçolan hewa biguarê bibe behra spî rûkembe. Qamşên min hebûn cemên min hebûn zehf çaqilên min hebûn lê tu tiştek dinî nizam tifêm dikê. Wekî birçî me ji dayîk sûketî me bajar hemû ji min sûketî pisîkek min jî tune ye nizam tifêm dikê. Hewa dibarê dawiya sala 1974 bû.
تەوی ظلم و زۆرداریان ئۆپەرسیۆن و ترساندنان کەمال بورقای پارتیا خۆ یا بناوێ پارتیا سۆسیالیستên کوردستانê ئاوا کر. وێ ساڵی وەک سیاسەتمەدار و پێشەنگێکی دەرکەت سەر سەحنەیە پۆلیتیک. ڕەوشەنبیرێکی دەرسمی بوو فیگورێکە گرنگ لەسەر سەحنەیە سیاسەتا کوردستانê و تورکیە. من هیچ ساڵە 2003 دەبژە سەکرەتەریە پارتیا سۆسیالیست بەردەم. لە دی ساڵی ئەس ناو کاردا بووم لە دەربڵات. دەچووم تەوی جیڤینان دەبووم، من ڕایە خۆ دەنویساند دەگوت پشتی vەگەرێکی نەدا بیرامەدا بوو کە ئەس هەرم ببم سەرۆکی پارتیەکێ. من دەگوت ئەس هەر ئالیکاریە هەڤاڵە بکەم. وەختە vەگەرێداژی وەختاژ من پرسی ڕۆژنامەوانان، تەلەڤیزیۆنان، دە بەرنامەیان دە وەختاژ من پرسی یعنی تۆی چی بکی؟ بگوت ئەز پشتگیریە کار و خەباتە چارەسەریە پرسەکردی بکەم. بڕێ وەڵاوێن ئاشتی خواست دەمۆکرات کاس دەستێ ببێ ئەز پشتگیری بکەم. پێوەژۆیە کە چارەسەریە پرسەکرد دەست پێ کرد بوو بۆی وەختەی. ئەو تشتێکی باش بوو. بگوت ئەزژی یعنی کاس دەستێ ما پشتگیریە بێکاری بکەم. لێ هەواڵیان دەردۆر تشتێن زێدە شتایی کرد. یعنی بڕاستی بیرامەدە نەبوو کە ئەس ببم سەرۆکی هاکوپاری. بدگو ئەس ئالیکاری هەواڵان بکەم. پشترە بوو ساڵ یعنی ئەس بووم سەرۆکی پارتی 2 ساڵە من هاکوپار ئیدارە کرد. وەختە کە ئەس بووم سەرۆکی پارتی یعنی هەواڵان دخواستە تشتیە من دەخواستن. تەسیرەوەیەکی مثبت بوو. ڕێخستنامە بچەک ئەو بوو. هێزا هۆمەزم کرد. لەگەلێک چیە دەمە ڕێخستن چی کرد. یعنی کار و خەباتامژی تەسیرێک باش مثبت لەسەر کاری کرد. پشتە 2 ساڵە شەدە بتیادن دەبی سەرۆکایەتی بەردا بە دڵی خۆم بەردا. لێ سەرۆکایەتی تشتێکی دنە بەرپرسیاری یەکەم مەزنە و بارێ خۆ پرگرانە. یعنی وڵڤایە 30 ساڵە ئەزی کار دەکەم 30 ساڵە دەکەم بەسە بڵاوانێ ڕێبا ببن پارتیە کاری پارتی بەرامبەر ڕێبا بن ئەس پشتیەوە بکەم. مەسەلە سەرۆکەتی هاکوپاری دەژووسا بوو. 2012 ئەس بووم سەرۆکی پارتی 2014 من دەبی سەرۆکەتی بەردا لێ ئەس دچیم 2 ساڵ پشتیریاوان دەکەم ئەس ڕوو نەریشتمە جێی خۆیان. پشتی 30 ساڵên سورگنیê Kemal Burqay ساڵا 2011 de di çerçeweya proseya aştiyê de vegeriya Kurdistanê. Her çend karên xwên polîtîk pêşengiya Partiya Sosyalîstên Kurdistanê demekê doman dibêjî, piştre bû endamê Hakparê û çend salan di qada polîtîka Kurdistanê de karê siyasî kir. Lê êdî wextê xwe zêdetir ji bo karên edebî û rewşenbîrî terxan dike. جارە یەکەم کەمال بورقای بناوێ di şerdên Tirkiyeyê di mercên Tirkiyeyê rizgariya tekoşîna rizgariya gelê Kurd bûyî navî kitêbekî nivîsandiye. Ez wa bawerim ku ew kitêb pêşî hefteyê hatiye nivîsandin yan li dorî salê hefteyê yanî em bêjin berî 5 sal hatiye nivîsandin em bu sal pêş belkî nêzîkî 5 sal. 5 sala Kemal Burqay xetekê wê rojê di wê kitêbê de behs dikir digot di Tirkiyeyê em Kurdistana Tirkiye beşê Tirkiyeyê lazim e rêxistin û rewşenbîr û şorişger û rizgarî xwaz azadîxwazên Tirkiye Kurdên Tirkiye ew zêdetir di parçeyê Kurdistana Tirkiye de Kurdistana Bakur de kar bikin hetanî ku ji boî gelê Kurd rêyekî azad rêyekî xweş bibînin û miletê Kurd ji zordariyê xilas bikin. Her serveyekê bû û wê rojê berî 5 sal ez dibêjim. Çünkü ev tiştekî gelek balkêş e. Di siyasetê de istikrar tiştekî gelek mühim e. Berî 5 sala Kemal Burqay got gelê Kurd bi sistemekê federalî dikare li Tirkiye heq û berjewendiyên xwe bi dest bixe.
خلوتي من أجلسة بسياسة بنویساندن مجولم نهاز کار خباته که من وقفه کی چه بکن من مراجعات کریه بلکه به نزدیک تسجیل به وقتی از کتاب خود چاپ بکن مثلا رویا وقفه بکوشن خانه یکیشیم بود چه بکن کتاب خود چاپ بکن جبر کتاب من نزدیکی شستی کتاب من رو درکتن پرانیوان چند جاران چاپ کنه خلاص کنه یعنی پیاسه نمانه از هنکی وان جاردن چاپ بکن نه تمام یوان یکشی او بیرانین من کلید سه بیچاره هنه از وانا چاپ بکن نیت من اوه هر روزان نویسین من اندینه جانه مثلا دو رومان من هنه یک کردیه یک ترکیه خوازم وانا چاپ بکن یعنی کاری چاپی لپیش منه اگر امر من تلی بکه ایرو ساعت من باشه نخرابه از این کتابی خود چاپ بکن یکی پشتیری اولا میگه بدنیشون کد جارنا مثلا رایان بودی پرسن روزنامه تلویزیون لسر بیانون روزانه لسر چهار سیریه پرسا کردی از رای خوش دیگهشون بیلیش ساله که از نابی کاری دامه یعنی پرسا کرد هنجی بردوامه لباکور روژلات باشوری بچون یعنی باشوری روژاوا پرسا کرد بردوامه لدویم هیوی خونده نکن دنیا دو گوره ببین نبی هم او پارچه این کردستانی بی آزاد لدوی سیاست همه ریامه راست بی هم شاشی نکن هم شاشی مزن نکن وقتا من شاشی کرم بزنم شوان شاشی وگر به وقتی کردجی ببین نبی آزاد لبنده من به کینگی مال به خورده چون دنگ و بنگ نما لشوین سپین با کور لشیره به دنگیه لبنده من به لبینا کریل کن چوله للوریه که ولات من دبه لدنگ بارانه لپلن پاییزی زر و سور لأورن کریستال دما روش دی چاوان لتناهی شبن زوستانه لدنگ لنگ خون و خیالان لکلاما برفه لبندا من به ولات من لپشت هفت چیانه به هفت زنجیرانه تناوت هفت پدستانان دا تلو بیرا منی صبر هاته رستن بیرانین بون مراری دل به آوین زلالات ششتن گهدار بل دنگ زمان ولو بندا من به